Uġija tagħna Corazon. Kif tidħol tabita ħmar twil tħossok tal-ġobalazz, fl-intrata ssib kradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġofih tistħajjela ħirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xovinier tal-kewba moddi b'dojler ir-rakmat u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar, grandfather clock li xili dot tossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidu laqgħet fid-dar ħaġraġel bit-turban fidu bozzat tal-kamin u taħtu s-sendu font fejn isakru t-tfal imqarbin mal-ħajt hemm kurċifis li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn qudiemu qis li trodlu s-salib fid-dar tan-nanna. Fil-kċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa Corazon issa ħallik minn dak il-ktieb għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar, grandfather clock li xili dot tħossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidu laqgħet fid-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma d-dektek fuq in-nar, grandfather clock li xili dot tħossu